kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim i reče im: svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke. Jer kažem vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem. I uze čašu, zahvali i reče: uzmite je i razdijelite među sobom, jer kažem vam, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne dođe. I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen. Tako i čašu pošto večeraše govoreći: ova čaša novi je savez u mojoj krvi koja se za vas proljeva. Nevidljiva ljubav, Bog moj je tu, on tijelo sad lomi, krv daje sud. Za nas male slabe, on preda se, da bez grijeha slobodni ljubimo sve. Čista ljubav, Bog je moj, ljubav koja čisti grijehe, ljubav koja voli me. On je ljubav, on je snaga, čista ljubav, Bog je moć, ljubav krv daje sud. Za nas male slabe,